Ku munsi w'ejo ikipe ya APR ubwo yakinaga yakoze amabara, wakibaza se iryo bara ni irihe? Ikipe ya APR FC yakinishije abakinnyi barenga batandatu bemewe mu kibuga, aho yakinishije abanyamahanga barindwi. Abanyamahanga barindwi bakinanye iminota umunani, nyuma y'iminota umunani bahita bakosora amakosa bari bakoze bakuramo uwo bari bashyizemo bashyiramo uwo munyarwanda. Ese wakibaza ni iki kiraza gukurikira? Ese ikipe ya APR ishobora guterwa amaka cyangwa iki itegeko rivuga rero kirivuga yuko ikipe iramutse irengeje umubare ikaba yashyiramo abanyamahanga benshi bayikuraho amanota atatu bakayitera amaka, ikipe bari gukina ikitwarira amanota atatu yayo. Ese Gorilla ishobora kuba yatwara amanota atatu? Biragoye ariko birashoboka. Ikipe ya APR FC birashoboka ko igiye kuba yaterwa maga. Yani ku mukino bakinaga rero ku munsi w'ejo na Gorilla FC.